Кажалсылық сықлавинасы проектшебе республикари онкология диспансерне тұғыр шене хадербе девіштеріш. Шавжутра пайырға чирне сиплемелі комплекста болы. Конберге сюжетра. Республикари онкология диспансерин радиотерапия ойрымынже шолзерен пенитлашына сиплеші. Халигунда пайырға чиринчен сыватмалы шыне хадерзем келесе гидеші. Анжақ унчен пүлімзен юзамалы. Везене каньон деші. Сиенлі хумзем кылараган хватла аппаратсем ядарлы вырында булеш. Шавынба юнажар пүлімзенже ішлегензене, урамра ерте бұраганзене видим ангы чердесе, стеназене холым дуна, чүрежезем шук. Шидес вағытрагунда пүлімесе видеген хадер вырнаштарыш, тада вентиляция шынедеш. Унчен узугурна кеви хадерзене пысна, везене кешех илзегаеш. Пациентіне шиштерне сипленчухне лучевой терапии узгуратпыр. Шәкіште көтеп мезінжен бірде. Лучевой терапия операции ченде, операция хышында ертеретпір. Он зарабушне теп севле меслеже депекте узгуратпыр. Операция келі марчухнеде. Шиштерне сиплезумен компьютерной томографии даватпыр. Көйшре берен физиксем нумай болжаще. Шинна пайырға жиренжен сыватны жүхне шөжемен бұзықыш полныне палыртны білдерішлі. Көйшре медицины физикізене халге еші хадерзембе ішлені полыжать. Везем көйевыл пациента сыватма мен жүхлі пайырға кірлене, радиацирен хүделенмелі майзене палырдашы. Коронавирус чылай организация ішне видем гүні болзан, күнді поликлиникада, стационарда малданхи ергебе хешлеші. Тухтырзем чирлезене ежынашы тада сиплеші. Гигиена нагына шеріп пығынма девет. Онкология диспансерин кеп тухтырен Игорь Долговын сымахибе, кунзерен пайырға тада химиотерапия ішне ертереші. Операциязене ғалжухне генжен ытларақ тадывашы. Шел буленде шыжы жеребе аптраган же үссе бұрать. Егебенде вунды хырмышшыл вежінже, Пирен республикара Шеремзагырбенде шичіре яғынчын онколог паденже учетрадына. Кувыл Чувашкенре бурнаганзен 2,2% Самахмай иртнежол твады бенде вешер жеремвежешінің нешвежі дупна. Танлаштарма, егебенде вон закрымышылда твады бенде шарзагрывон жиде пациентіне. Онкологибе аптраган-зенжен чилайышне радиология ойрымынже полжы күреші. Кунда екемеш корпус тума балырдашы. Выл ракпа жерлеген чилайшына полжы күме, візен күн жылне тысмамай баре. Чувашкенгілармвали Алена Артемкина, Вадим Владимиров.